Ulat ke Jela Meghalaya Satya Malik pentagasi ula Pynsmai MLA ke BJP ubak Sanbor Shullai kum uway ni Mintri jong Sorkar Meghalaya. Hagan ni jing Pynsmai ubak Sanbor Shullai ladon langru Mintri rang ba ke Jela konrad kisang ma Deputy Chief Minister ubak Prestun tensong bat kat tu kat ni Mintri Sorkar nakadaw jong jinglong jingman haka imlang salang balawan ling shop ling share daw knyang jingpang coronavirus. Commission, sir, the proceedings will now be closed. Habakran na kinong thok kubor ubak Sanbor Shullai ulaong banakaliang jong persang banyakran bag Sorkar India hakabayaday ban pentray kam yak inline permit haga Jela. Boundary dispute. ILP ke tensil ketingkasi. Kami nang pemtulung ngasobenar pemtulung kod babun ki parti. Kita buat sana ke manifesto yang kira bala ringi job ngin pelongkam. Sementara kat no lajan dap san Muslim kas tidur room melongkam. Sementara pi expect ngang nang Pynsmai mta sin pelong no daya ke bae. We try. Since we are in the national party, all these issues will be discussed. Apa sebab ada league itu apa? Ngaju discuss si PJ. Ngaju discuss si ban remind ya ka ya ki ki babur ki seng bahalang kaki kasih atau society bi ai bi kopi deh tengah ngasih bu di file. Whenever I used to go to Delhi to meet the central minister, central leader, ngasih rak tu ban air main dar ki. Let's see what will happen in the persam. Hagabay day buat kamadan kirkit halaban ubak Sanbor Shullai ulaong banakaliang jong ulabut dia ni kenika kam bat menta kalanang ya ceprang. Ngina ibu din ka kala proses na po ministry kala proses kala po ya po secretary dan kowe ka gantai ka Mrs. Mehta or something like that ka ngilaya communicate kidang ka kadang under consideration nang ya perkat halu tu kata ingin sa ngin daya makadon lockdown ni oleh Delhi temen next month oleh Delhi dengan review yang ya ka ngia communicate didang neru kidang long under process. Kan ketong ka bah mat do ka bah fibo minta bah pila long kum menteri. Kum baju long tu kum tai tu long. Katong tu long kum baju long kum tai. Atau punya beteng ba jebele ka bon sakri ki duk sok ha konstituensi ka Jela. Tapi nga ya kata tu likret no. Nga bat mag agum Sherman ngalal bar kum deputy speaker kabinet rang makarang am juklet gitu. Tegal long ganer ka di kabinet rang itu kan plet sana.